Iti nga roden irugi papagayam nga iba sa dito'y lagip tinapalabas ni Armando itilawag sini. Sagudayin nga rin surat. Dear Manong Nemy, Panagsakripisyo. Dayta Manong Nemy ti kang runan unay ngaramen tirik na ken kasasaad dagiti agasawa. No kayat da nga dumuras so maliwanwan ti biag da. Sakripisyo. Panagsakripisyo ti maysa nga ama akas breadwinner ako nada. Ngayon mo saan nga umanay ti masapsapulan ti ama anya taramiden ti ina buno asawa nga babae. Saan ka di nga nagkinarida nga tinulong da itirigat ka namay no anya ti saan nga kabailan jay lalaki tumulong di babae agsakripisyo itirigat ti panagbiag dito Pilipinas Manong Nemy sang kasapulan sang kaapuyan sampay ngumanay kalikaguman launay tay kunada nga panagtrabaho iti abroad. Nga digiti panagin na dayo ita ka digiti agasawa ket posible nga mapasamak iti panagsina. Kasanon digiti anak. Kasapulan ti panagsakripisyo, panagtiis, panagananos. May sakmet kadagiti kadumdum nga kakangkanayon kada ti nga programa ng runa no asto nga oras ket talaga nga kasapulan iti panagina na. Manong Nemy, ket alay ko na jepungan sa ag-iyeldag at damaten radyo iti asideg ko pasare maturturugak ngam no najirugrugin laengan di pakasalitaan ket talaga saan kong ibatan aging kasang ko mairing pas ti pakasalitaan. Kasto ko man narugyan daytoy nga pakasalitaan. May sakla nga tricycle driver idinto dati nagbalin nga asawak Manong Nemy nga ni Lily ket serbidora iti maysa nga karinderya nga magustuhan nga papapanan pag meriendaan pangaldawan ken pagiinuman digiti tricycle driver akas kanyak. Manong Nemy nagayatak ken kuana indaton ko ti panagayat ko kat siyempre gabot na talaga nga ipatpadagnak mat ni Lily. Sinong batan nak? Inaklon na ti panagayat ko. Iso idin tinagbalin nga inspirasyon ko kabayatan ti panagpaspasada. Aging kang iti may nga aldaw Manong Nemy. Sinundok isuna idi na isaran nagsaran ti karinderya. Naglugan iti tricycle ko Manong Nemy tapno itulod kon jabalayda. Ngem, saan nga jubalay da Manong Nemy tinang ituludak keng kuhana. Dudikit, nagampayag kami, kat nakadanon kami iti langit. Saan ko mapala idiya kayat Manong Nemy ni Lily. Ngem gabote patpateg na, kanipatpateg kumet. Gan gapo iti kinarugso. Gapota. Talaga nga, daytan tinitudi nga panawen tapnugon udek ti kinabirhen ti babae nga patpatik ko unay-unay. Iso nga di adakam ti unegan ti kwarto Manong Nemy di minapupuutan nga gabgabu kami ni tirabaho ti kama ngagpadpada kami akas lakay pasngay amaladag. Agbimbinalas kami nga agin-inagek agkin kinagat no aprusan dagmet no sa dinuman tenak agkan ison tumet ti sumublat ket istan tumet termiden. Aging ka namin pinsanan Manong Nemy inikotak ti amin ni Lily. Nagsangit ididamo. Dati na namnamaen Manong Nemy nga mapasamakin. Dati pa nagipagarup na Manong Nemy ket baybay akto. Sana to sana saludsudan. No agasawa ti tricycle driver ken may nga serbidura. Kasanon to nga ta iti pamilya nga bangunin ta. Lily, tinapatag ka na pimpinatag ta. Ag tinulong ta, itirigat ka na maay.
Tinapatig kinipatpatig ka, pimpinatag ta. Kunak Manong Nemy isong bat kagadan tinak panangarakop manen ken pananganggek manen ken kuwana. Ket dita manen Manong Nemy nga sumngao digiti asug kenareng-eng dita manen Manong Nemy nga tukno-tukon mi ti langit. Kaslasan kami nga mauma. Kaslasan kami nga mabanog Manong Nemy nga mangnananam iti diro ni ayat. Ayat nga nang balkut kada kami kenilili. Ayat Manong Nemy nga nang itunda idagtultuloy nga ba nakalipat mi aging gang imbaga na nga masikugan ni Suna insangpat kundi ti balay kat natulagan ti kalay sa amin. Nagkalaysa kam nga rod kanilili simple laeng nga kalaysa nga madulig iti imay nang naruna ka nagiti padak nga tricycle driver Manong Nemy. Nagtipon ti ornong ko ken ti ornong na ket adda patta nga balay nga ipatak dermi. Patta ko nami kabota sampe a kompleto adupay digiti kasapulan Manong ngem tinasken addan tawa na nga temporary iridaw nga temporary addan na naikonekta nga kuryente Manong Nemy adda pa yan naikonekta nga danum when kaya dito'y kami nga nagnaed dito'y nga inpas nga ti asawak ti muna nga anak mi nga ni June. Hindi mabalin na nga talawan ni June Manong Nemy tadamot ni nanang nga mga yuwan kang kuwana takaruba mi laeng dananang kanda kita'y kakabsat ko ngay muno na nga nag-asawa Manong Nemy. Kaya nagsublimat laeng ni Lily iti karinderya nga pagpapayan na yung tuloy kumat Manong Nemy dagpasada aging kanadan kami pa iti may sang anak nga iso daytoy Manong Nemy ni Jasmine. Kaya't ti asawak Manong Nemy nga kontrol kami gusto nan ti dua ngam no kas pagarigan takayat mintupay ti maysa di ka disunto ti mapasamak no lakid di ti maisaganaan mi nga naimpag ti amin. Dumakdakkel di ti anak mi Manong Nemy awampay nagbaliwan ti balay mi addan ngagpadpada iti elementarya da June kinilili idi rumigrigat ti kasasad mi kabuta buwas-basit met dagiti mapaspasadaak tawmad aduwat ti tricycle. Manong Nemy pasaray agserra ti karinderya nga pagpapaen ti asawak ket agakar-akar. Aging ka Manong Nemy nga iti may sangal daw kalpasan Manong Nemy ng kang pinagustuhan tirik nami. Aday bagak Armando ano neta? Indaksak trabaho di Hong Kong ano umadayo ka no panawan na kami kadagitan nagta. Asino pa iti mga sikaso dito balay. Asino mga iwan kan mangisuro kadagiti anak ta kadagiti assignment da. Kada ka met ikasalan ti malagpasada. Adamat ni nanang mo. Tapno iso ti makaamu kadagiti anak ta. Ken ori awan ni nanang mo datakkel na kita anak ta. Elementarya dan amo datak tinulong amo da tumulong dito balay amumat ni Hasminan ti agdarus ti manglaba ka rin arwaten da kakabsat kan arwaten mas tahangga lagit agbunbureng unay amumat ni Jasmine ti agluto yung dadya lang managliway no duma malipatan na nga dagay minsaang na makbakset sana panawan anyam hanan to nga tamot aramidan no amo na nga awanak awad ka pagsayatan daretoy Armando no adakton sa di Hong Kong palubos ti Apo umuna palpasandan di balay ta ti makumpleton mafinish diti uneg at tiles sa tamatan gumatang ati moderno mater balat screen nga TV di mo kadikayat madaan ti ref di mo kadikayat madaan ti washing machine di mo kadikayat madaan ti uben iwaras mo ti panagkita Armando
Ado di kiti mapanab-abroad. Kahit di kiti ay mapanag-abroad, alis to tayo sinsuda. Pumintas, tibalay da, kompleto talikamen. Ken, maipayan dati, masakbayan na rin niya ka masakbayan na kita nagta. No adak sa jay, Hong Kong, kahit dakil ti sweldo, malpas ti balay, di mo ka di kayat. Nga madan ka pa iti sa bali nga tricycle. Di mo ka di kayat. Nga madan ka iti talyer. Nga pagpatarimaanan di iti tricycle nga kaskag ka. Ada, nahalis mo may panggapti panagtarimaan, di ba? Nag-adal ka man iti kina mekaniko. O niya, panahon na. No panahon na, sinunto pa iti kaida kakastoy. Kasapulan ti panagsakripisyo, ti panaganos Arman. Salut-sutak man kang ka. Kastoy kadilatan ti kayat mo abiyag. Saan? Matlagayam. Katap nung di kasta kat sumaya at ti biyag tayo. Kan nakasagana, ti adda nakasagana nga para ti masakbayan di kita nakta. Umanugot ka, palubusan na, inagtrabaho sa Hong Kong. Pinanpanunot ko day nga plano ti asawak manong nga tsaka mo nga madama nagayaman nga ilaklakad di papelas na. Iti may sa nga bigat Manong Nemy nga awan ni Suna tanag pa Manila. Dakda kami lang kanagiti anak ko. Iti madama nga punpunasak Manong Nemy adal-dalusak ti tricycle ko iti umasadag ni Abirat. Abirat ko nak Manong Nemy tagkabsat ti asawa mi. Iwan, naka-short nga, bigbigat. Oh, si gagayyem, abirat adna. Abay, nabartek man rin, ilakay ko drabi, nagdadail man rin, talikamin may abirat. Ket, abay nga rin mo ka di balayo kasalangan. Di ko mainsot di Bram. Nga nakashort ka nga. Jesus hapo ya. Apay abirat. Napintas ka di ba lang ti barokong ko? Loko ka. Sino ko matilalaki nga saan mo sulisog? Kaya nung makita nila kayo mo kasalangam, kaya masadag ka kanyak. Ang mga nuan niya pati panang ipagarup da. Kung saan kaya kadugangan tang babae. Ano naman ti masapul mo? Pautangan na man takwartam. Ano naman? Nakaligatang ti pamigat mi. Naklagumatang inta sa dagin ita pagpaksiwan. Nilakay mo nga. Awan kwarta na. Alan na, Armando. Pautangan nakman. Ulay 5 gasot lang. Gabot ayat ko Manong Nemy nga panawan na kon. Gabot sa bali di marikrik nak manong. Naglapsat ni abirat ko. Nalapsat man ti bagat ko hangim sa bali ti lapsat ni abirat ko. Nagpudaw, nagpintas, ti sukog ti barukong na. Diyos ko. No kumata. Inikakon. Bagtanda nagawa. Ano to yung secret packet ko nga, ito wallet ko nga. 5 gasot. O daytoy. Nagkawa na kabirat. Amom, damag ko nga agabrod ka nun ni bakat mo. Huwag nga rin, awang problema. Tanong mailiw kan to. At tuyak net. Tila bagbaga mang birat. La, panahon na kon. Ang kagumatangin tikit mong katangin. Panahon na kon kahit sa balin. Tiwag krik na. Diyos ko aya. Nakaalalis to ti sulisog. Di pa nakadayo ti asawak. Nga madan mang sulisog kanya. Diyak kayat apalubusan ti asawak. Diyak kayat nga awan ti mangip-ip ti ili ko. Kasanon no, agpeso nga adan to di edna nga oy lapo. Ngem idi taibagan ti asawak Manong Nemy nga dan playa plane ticket na.
Nagasaganan Manong Nemy ang mapanin sa Hong Kong nga dito'y lawag iti pagluganan na iti aeroplano. Natagsantirik nak Manong. Armando, nagtulagan na rito eh. Ado yan, adan. Di mo ko nain nga ibabawik. Naka-schedule inti flight ko. Oh, John. Hasmin. Mama. Agsingsimpad kayo ha. Nanaroon na kang ka John. Di mo sutsutilin ni ading mo. Tulungan ti assignment na. Tulungan mo suna ka di trabaho dito nagtibalay. Agsingsimpad kayo. Kan bantayan nyo ni papang nyo. No, sabalit araramidan na. Agipulong kayo kanya. Kung kita, sagsakay mo ti cellphone. Ha? Anak ko, sakripisyo lang. Amok na may kawa kayo, tawanak ton. Ngayon malisto man ti kami nakasyon tayo. No adda problema yun, tawagan nak lang. Mabaling kumat ngayarapin, ti bakisarita ka na kayo. Ha? Rowan mama, napipinas ton ti biyak tayo? Kaya na. Saan kayo itong ngumapapal ka na giti napintas ti balay na? Hanggang itong ngumapapal ka na giti at napintas ka TV na? Hey, mangita mama. Napintas to balay tayo, kompleto talikamin tayo, ti gadget tayo. Pumipintas to. Juan Jun, basta sa mga beban ti panagbasam, ti bagim, hamo barbean nating mo. Hanat mo ko na Hasmin. Sige mama, basta ka na yung kanto nga tumawag ka. Ken no sumangpet ka dito sa rabo mi ha. Ako pag nanagan nyo. Sakripisyo lang anak ko. Wala ako ng John. Ay John, mako ng Armando. No mabalin na kumalili. Kat saan ka palubusan. Ngayon wala, anang arod. Sakripisyo ha. Pasensya kan. Tricycle driver ak lang. Saan nga dito issues, Stuart? Inayat ka, hanga gaputa, tricycle driver ka, gaputi patpatag ka. Tricycle driver kan servidura, nagamamuda, nagayat-ayat da, nagasawa da. Kat, panahon tapno, pasensuan da tibiyag tayo, okay? Anos lang, kang runanti amin, Armando. Amok nga mum tibinom, nimsang kag barbartek. Sa mo palpaluan tibinom, sa mo baybayan na kita nakta. Saan mong isardeng tagpasada? Ang agapo tagpauitak ton di ka ba tagpasada? Ha? Kang runanti amin Armando. Daytoy. Ay, daytoy, pagsingsing petem daytoy. Ha? Alawan no kas pagarigan ta saan ka makatepel. Ang damat na kita magatang dita, di ba? Ngem saan mo ka na yunin? Laglagi pem. No magatgatang dito baka sa Hong Kong, itid ko nga libre. Tulay pagbagam. Kahit ko lang yung magakeng ka. Gumatgatang ka dito baka sa Hong Kong, itid ko nga libre na ito tulay magbagam. Hindi nga rin kat ni. Dandanin. Masapol nga masapat tayo ng makadano sa airport. Hindi yun. Lily. Oo. Di mo ko nain nga mabalunan nak. Mabalin na ko anos lang Armando. Bastag balin ka na pudno kanyak. Agtalekak ken ka. Kanagbalin nakbat nga na pudno ken ka. Mano lang atawin. Basit lang atawin. Napintas ton di biyag tayo. Basta lagi di agsingsing bed ka. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy napan ti asawak nga nilili sa Hong Kong. Awan sarday ti komunikasyon ta de schedule mi Manong Nemy agsarita ti asawak. Sagbay Manong Nemy agtrabaho iti bigat tumawag kaniyak. Ngay sumat ti mangriing kaniyak. Hello, sweetheart. Agriing kan. Nabartek ka drabi. Nakainumak lang. Diyan kami makaturog na saan ako minom. Good. Kumusta na kita nakta? Naimas pala tuturog da. Ninanang mo. Pasari umay. Ningarod kayong mo. Sino ang kayong ko? Ni Alex. Ni Manong Alex. Si asawa ni Edna. Juan. Pasari mababartek lata. Ay, kit kumusta ngayon ipag kong Edna. Kitawagam to iso na no shoot mang nibagan, anak kasasad na.
Alalala. Amok nga ado di sulisog di taglawlaw mo. Kaya nagbaling ka ko mga native care. Nanggaro na natabirat mo. Ang mga no madlaw na nga mailiw ka kita itayan na. Loko ka. Dali bagbagam. Husus nga ang tipadam nga tao. Lasig nga rin tarog akong nagtrabaho. Okay? An-anos lang, sweetheart. Sige. An-anos lang. Agpawitak to no, maminsan nga lawas. Kahit siyempre, kas nagtulagan da, gumatang ganton ti materyales. Tayo bagam kin Uncle Sinin, nga ituloy na, nga papintasin ti balay tayo. Sige, awan ti masaheng nga kwartam. Tati mapaspasadaak, para kada kami kadagitan nagta. Basta amin nga gapukin ka, para iti pa nakapapintas ti balay tayo. Imakarang kapaylaeng iti balay dagiti katugangak Manong Nemy idi ta maituloyan nga maobra ti balay mi. Siyempre, intultuloy kumitlata tinagpasada kada dagiti gundaway nga sutilindak dagiti padak nga tricycle driver. Pare Armando, ana, igasla awan ni bagat mo di abroad takas taon nila tamat ti panagpasadam. Nasakti si kaagad medyo piapi ang sikawila. Nagro na umawat ang iti padala di bakit mo? Ay susapo eh. Painom ka man gididak, pamirian na ka man. Kaslawa na sensum. Kastawanin pa nagpasadam latag. Ni bakit mo di abroad? Pare, dito tinagtulagan mi. Awang pa nagbaliw ti kagat. Ano dagit di ang gagatak. Tapos nagkastagat, may iliw-liwag ko ti iliw ko. Oh, pare. Naripatam ka din nga adag krusunada keng ka. E di papapanante nga karinderya. Oh, api nga di mo tutupan. Pagbait lang na ijay. Santo ma'am, amon ni baga mo. Tutupam ni Nelia, kursunada na ka. Tinelyang ibagbagada Manong Nemy ket agpaiso nga may sa kanagitimang sulisulisog kaniya. No mapang kami agpaksiw no mangaldaw ag merienda uminom iti karinderi nga ayan na. Kasi ti may sa Manong Nemy nga malem naawis dak dagiti padak nga tricycle driver ket nagiinom ken nagpupulutan kami Manong. Pumasadag Manong Nemy kidagyan iti likudak ipadpadukol na ti marukong na itulod na tumain. Oh, Armando, tulod mo ano ni Nelia. Sadya lagi di langit ti kayat na bang itulod ang kingkwana. Tuloy pagbakayo. Aglogan kanto kanya, kitulod ka di balayo? Sikati kayat ko nga pagluganan. Amom, dakal ti pamatik nga. Talagang nga lab na lab mo iti servidura, di ba? Servidura ni baga mo. Siyak servidura. Di mo kayat? Nakamayatan nga ni baga mo. Endak. Huwag ngamin pare Armando. Huwag ko na. May sapo. Umasadig tirik. Kapi ko mga di mo tuktukin. Di ngamin kakalwa. Intulot ko Manong Nemy ni Nelly ng agpaiso. Nga may baga na nga saan nga sa Diabalayda. Ibaga na Manong Nemy nga iti hotel. Ngayon saan nga siya tiinsuro na. No diket intulod ko iso na iti balayda Manong Nemy ket idag sardagan ti tricycle. At dati yung di balayo. Dumsakan. Bakla. Sana ka bakla Nelia. Nagur ka. Amok ti cellphone number ni bakit mo. Ipulong ko. At ipulong mo. Ibagak nga ta relasyon ta. Oy Nelia. Saan ka kung mga agbaling nga dakas si padang nga tao? Nakasingsing petak. Nagpindas ti biyag ko. Natupelak. Sana ka di padpadaksan iti matang ti asawa. Nalagsak ka kanino matadahil ti pamilyak. Idin tao mati aramid ko. Ngem no di nagpagustuhan. Talagang kipulo nga. Ha? Hanga bale. Adda ako dito eh. Ngem into maminsan ngawisan ka. Kaya di nagpagustuhan. O kipulo nga kinibakit mo. Manong Nemy malaksid kay ni Nelia at adtoy pa ni Abir at Edna
Titi may sa nga bigat, Manong Nemy, nakapanawan, di kiti anak ko nga napan nagbasa. Saan kong idayin tulod, Manong Nemy, ta medyo ada perdi, ti tricycle. Manong Nemy, awan idi ti katugangak nga babae, kapatad na panan na, idi ad nagtugtugtug, diya mo. Unjak ganam naman no sino. Idi lokat ko tiri daw, Manong Nemy, na ibaskag ti may sa nga babae nga. Dildilpatan na, digiti bibig na, nakaparang, Manong Nemy, tiya duwa nga barukong duwa nga mansanas idi barukong na gabot na nakabado tinarasay nakashort iti kumipkep nagbarang parang tinasipukel nga legs na indurunak, Manong Nemy, kat napaatrasak simbrek inrekip na tiridaw nga inlak kadadamutan nga masadag nga mga arakop kanya abirat na ito yung tinapintas sa gudaw itabirat mawawak na mayagin nga sa anak nga ginaida nila kay ko kabot na parteklat tamat akang kanayon mawawak kan mawaw ka at tuyak painuman ka painuman nakmet abirat Manong Nemy basta una yung ti panangag-agak na titangid ko ti bibig ko apaprusan ti barokong ko adan ti ima na Manong Nemy ti uneg ti shirt ko iti brief ko Manong Nemy kiti igamanan ti armas ko yan nalagip ko Manong Nemy ti karik iti bagi karik iti asawak masapol nga balinak aritibker ko nak gaday ta tigapuno no apeng induron ko ni Edna Apa giturong ka? Kita agikisak. Nung tinagpaguston, agikisak. Aramidan lang tatakahit mo, aramidan. Ngam sanak to nga masulisog. Armando, awan ti makakita ka na ta. Mabayag ti katugangan ta. Nagling ang makimarites na Jesu nga may saet kadagiti bata na nga marites. Awan ti kaduhata rito'y. Halan, aguyos akon. Di arig na kakuyos kan. Pumano ka ni? No saan ka pumano tong paeng ka? No di nagpagustuhan, ipulong ka kinipakit mo. Ibagak nga relasyon ta. So nga pagustuhan, naglahingan. Ngem pinanawak ti abirat ko Manong Nemy. No di naman wayaan ti main door ti balay iti kusina tinagnaak na rimuan. Kahit pinatry ko ti tricycle ko Manong Nemy tapno inda ko nagpasada. Yakamon wanyat si Maruno nga napasamak Manong. Ibaglagid din Manong Nemy tanapagandar ko dagos ti tricycle ko. Idin to tay-tay kahit talaga nga jak mapaandar. Tultulungan nagsiguro ni Apo Diyos Manong Nemy nga mangdiklik iti sulisog. Sulisog iti karinderya, sulisog pa dito'y lugar mi, Manong Nemy. Aging ka, Manong Nemy, nga tinawagan na ti asawak iti may sa ngagsapa. Hello, sweetheart. Kumusta ka? Kumusta kayo? Sigun ka ni Uncle Silin, makalawas pa mabalimunton ti umakar. Ano nga mapintaan? Aman, madamati pa nakapinta na ito mayaton, hanto nga naangot. Numapintahan ito mabalimon ito yung tumakar, nagsublikam sa jabalay, pumanakam ito dito yung dananang mo. Kaya subladan ito ng pintahan ti Roar. Sumarunon ito di alad. Kaya jabilin mo kini nanang mo, natulungan na ni Hasmin nga mga sikaso iti sangot ti balay tapno matariman nga mapapintas ti masetas nga pinanawam isunto ti isarunod ang kalpasan ti panakapintana ti aglawlaw ti balay tayo kasi ti ipatpatulog ko king ka nga ladawan ti panag-update ko king ka iti malmalpasan nga balay tayo. Kumusta kayo kani Edna? Abay nga pa, kumusta na kami kini Edna? At the message na. Ibagbaga na nga. At anong relasyon nyo? Tamamati ka? Lily, no ang relasyon mi kini Edna, namnamayon ko mga orod ng ibaga ng adda? Keng ka? Ilimad na, ilimad mi. At apay na Elia, tinagan na nga, tungawtawag ka niya.
Servidura kas kanya. Servidura idi kas ken ka. Armando, anya ti pudno. Kakaasya ka mang nigliklik ka rin sulisog. Ano gutek sulisugan nak na. Kastamat ng kininelia. At daking gano asinot patsyem. Patsyem ni Nelia, ni Edna. Uno saan, siyak ti patsyem. Armando, itultuloy mo tagbalingan at bigger. Saan ka nga, umabit ka ni Happy Diyos. Agkarkarag tayo. Nasabi ko ma, tagbunga, itinasya at ti adong sakripisyo. Amom nung kasunod ligat ko ang trabaho dito'y. Nakapatpatik ti sentabo. Kadagini papawid ko, ipatungpal mo kumano anyat nagtulakan ta. Sweetheart, dagiti mapaspasadaak, itutuso sa remi kadagitan nagta. Paggapuan ti allowance da. Paggapuan ti gatang ko ti kanan mi, kanda dumapay. Ket amin nga ipawid mo, ni sintabo mapan amin tinakairantaan na. Kalpasan dito'y balay, ti alad, anan to't sumaruno? Sumaruno? Agurnong tanto. Di mo kadikayat, ti mga alapay ti may isang tricycle mo? Ni Manong Alex, agsapsapol ti pasada na. Kasanong agpasada kat agbarbartik lata. Nagsarita kami. No, adda ka no tricycle nga pasada na agbalbaliwan ni Sona. Alakad na siya at ano kasta. Tano agbalbaliwan ni Alex sa anak tumat na sulisugan ni Abir at Edna. Manong Nemy saan laang nga Danelia kini Edna tinagbalin nga sulisog itibiyag ko. Ngam nagbalinak ang itibker, Manong Nemy tanong masapul ko si papalubos met ti asawa nga mapanak gumatang. Sa anak nga seryoso, Manong Nemy, gagangay dayta ti lalaki. Aging ga nagbakasyon, Manong Nemy ti asawa kat dito'y siyempre. Nga na epan tinabayag nga panakaili ti tunggal may sa kada kami. Subliak pa Ori saanin. Kompleton di balay. Ngem, ti ornungen ta para kadagitan nagta. Ag high school danton ngagpadpada. Armando, itultuloy mo ti kinatibkar mo. Kastakmet. Among kani, nasaan lang nga dito ti ayan ti sulisog. At dapay sa di Hong Kong. Sino ko ma? At akadiman lang ni ti lalaki nga trabaho sa diyang. Aduda ha? Nagiti family driver. Factory worker. Kaya nagiti tumboy. No kasanot kinatibkar mo, kastakmet. No at nasulisog, dagusak akumpet ka ni Apo Diyos. Kasta ka kumamit, Armando. Napiyakan ka. Tada mabaling mo nga uragain nga karne. Siyak nga eh. Iso nga rin nga. Adtoy kita, adtoy ka. Numano nga taon nga saan ta nga kuha, di aramidin ta ita. Nagtultuloy Manong Nemy, ti kinatibkar ko iti sulisog. Ken panagbaling ko na pudno iti asawa. Agasmet iti kinapudno na. Agaga nga saan nga napupuutan, Manong Nemy ti panawen, addan ngagpadpada iti anak mi iti kolehiyo. Kayatan ti asawak ti agpurgud, sige ko na. Gabotad damutan nayon ti tricycle nga paggapuan iti mapaspasadaan nga mapastrek tinal daw. Nagsingsingpet maten ni Alex nga kayon ko ket saan nakmatan sulisugan ni abirat ko. Nakaburguden ti asawak Manong Nemy ket kas nagtulagan mi. Gabotad da knowledge ko iti panag mekaniko. Nadan kami Manong Nemy iti taliher. Nareta nga talier iti abay na adamet karinderya nga iman manage ni Lily. Manong Nemy, adan balay mi kompleto talikamen, adan iti college na kita anak mi, adan business mi ngagpadpada, ket nakananama, nga talaga maituloy mi ikan tinaran niya kamasakbayan, digiti duwa nga anak mi. Masirsir matak ti masakbayan ket malubos ti Apo Manong Nemy.
Nakaragraksak kanto nga umuli iti stage iti asawak nga mapan mangabay kadag iti tuwangan nakmi iti panagturpos da iti kolehyo. Kasla masirsirmatak Manong Nemy nga may kandan tumet tinaranya nga masakbayan kaya napintas tumet ti bangunan nga pamilya da John ken ni Jasmine. Dito nga rod Manong Nemy ti pagkasalitaak simple laeng nga napno iti an-ano sakripisyo panagibtor kadag iti sulisog. Nagbalina ka na pudno iti asawa kakasmat kang kuana. Kad nagtultuli deta kinapudno ti tunggal maysa kada kami kat saan na kami abinaybayan ni Apo Diyos. Sabi ko man na kay bati ak iti ada liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga dimngeg ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga agyaman nga pagaya mo Armando. Thank you Armando. Iti nga pa nagsurat. Thank you. Thank you mat kadag iti nagdengeg ken nagbuya. Kada 20 pagayam yun ni Manong Nemy Ruiz. Mangibadbati ako tinebag nga oras kada kay aming nga sangapada. Babay na po.